A'udhu billahi minesh-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Moje ime je Fuad Seferagić i danas ćemo se družiti uz temu može li učač rukje naplaćivati učenje rukje. Jedno od veoma čestih pitanja jeste upravo to pitanje da li se smije naplaćivati rukja. Niko nema pravo oharamiti naknadu za učenje rukje. Nema razilaženja u ovom pitanju, ali ima različitih mišljenja u tome kada se smije uzeti naknada za tu vrstu usluge. Tako je prvo mišljenje da se naknada uzima tek nakon potpunog izlječenja, to jest potpunog ozdravljenja oboljele osobe, a drugo mišljenje jeste da se smije uzeti naknada za rukju poslije same ruke. Vjerujem da je, uzimajući u obzir više otežavajućih okolnosti sa kojima se susreću podjednako učači ruke, a i oboljeli u istoj mjeri, najispravnije dogovoriti naknadu prije same ruke kako ne bi dolazilo do nesporazuma, i to prema tretmanu svake ruke pojedinačno sve dok uzvišeni Allah ne odredi lijek pacijentu. Ovakav dogovor ima validnost ugovora u kojem se mogu dogovoriti svi potrebni detalji i utanačiti proces liječenja. Na našim prostorima se udomacila narodska praksa daj šta daš ili šta halališ, što je ostalo kao posljedica obilaska pod navodnim znacima dobrih nena i deda koji su najviše salijevali stravu ili su otklanjavali istiharu, o čemu će još biti riječi u nekom od narednih predavanja, ili su odučili na vodu i namještali želudac, i ove se prakse nipošto ne mogu porediti sa jako zahtjevnom i iscrpnom rukjom. Rukju možemo uporediti sa ulaskom učača ruke u ring s nevidljivim neprijateljima. Niti zna koliko ima neprijatelja, niti koliko ima rundi, niti koliko dugo traje meč u koji je sasvim sigurno uključena sva njegova porodica, jer se džini ne odupiru samo učaču ruke, već napadaju i njegovu porodicu uz znak odmazde i osvete. Sigurno je samo dok ispravno uči, što podrazumijeva uredan islamski život, da je pod Allahovom zaštitom, inša Allah, inače bi ga džini i sihirbazi bukvalno rastrgali i raskomadali ili uništili. Osim ovoga, ruke se kod nas uglavnom uče u porodičnim kućama, što je bez sumnje posebno opterećenje za ukućane. Nerijetko su vrištanje, plač i povraćanje ili galama popratne reakcije tokom učenja ruke. Od ovog dešavanja nisu pošteđene čak ni bliže komšije. Još ako dodamo činjenicu nevjerovatnog stresa i srkleta, jer živimo u totalnoj mobilnoj telefoniji, što znači da je učač ruke skoro danonoćno dostupan oboljelom, kako sa savjetima, tako i sa iscrpnim razgovorima podrške koji prate svakog učača sve do konačnog ozdravljenja pacijenta. U vjerodostojnom hadisu se kaže kako je grupa ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem otišla na putovanje. Putovali su sve dok nisu stigli do jednog arapskog plemena i tu podigli šatore. Oni su ih upitali za gostoprimstvo, ali su ih mještani odbili. Vođa ovog plemena bio je u velikim bolovima. Sve su pokušali, ali mu ništa nije pomoglo da ozdravi. Neko od mještana je kazao, zašto ne odeš onim ljudima koji se odmaraju u blizini, možda neko od njih ima nešto s čime liječi. Oni su otišli rekavši, o ljudi, naš vođa je bolestan i sve smo pokušali i ništa mu nije pomoglo. Ima li iko od vas nešto čime bi se ovaj naš vođa izliječio? Neko od prisutnih ashaba reče, da, tako mi Allaha, proučit ću mu rukju, ali mi smo vas zamolili za gostoprimstvo i ništa nam niste dali. Ja ću proučiti rukju ukoliko nam nešto dadnete za uzvrat. Složili su se prije samoga učenja rukje da hedija bude stado ovaca. Ovaj ashab je počeo učiti suru El Fatihu i puhati. Vođa se ubrzo oporavio. Potom su mu dali ono što su mu obećali. Jedan od ashaba reče, podijelimo to.
Onaj koji je učio rukiju reče, ništa ne činite dok ne dođemo do Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, ispričat ćemo mu šta se desilo. Došli su kod Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i ispričali mu šta se desilo. A on je tada rekao, kako si znao da je to rukja, to jest kako si znao da je Fatiha rukja. Zatim je rekao, ispravno ste postupili, podijelite to među sobom i dajte meni moj dio. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam nasmijao se nakon toga. U drugom hadisu slične tematike navodi se, došao sam Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i prešao na islam, a potom sam se vratio. Naišao sam u povratku na neke ljude među kojima je bio jedan čovjek koji je bio lud. Bio je vezan u lance, a njegov narod reče, čuli smo da je ovaj vaš drug donio nešto dobro, imaš li nešto s čime bi ga mogao izliječiti? Proučio sam suru El Fatihu i ovaj se oporavio. Dali su mi 100 ovaca. Došao sam Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem i ispričao mu šta se desilo, a on reče, je li bilo išta drugo osim toga, to jest osim Fatihe? Prema drugoj verziji, jesi li rekao išta osim toga? Rekao sam ne. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem reče, uzmi ih jer sigurno postoje neki koji zarađuju putem lažnih ruki, a ti si ovo zaradio putem istinite ruke. Prema kazivanju Ibn Sunija postoji druga verzija koju također prenosi Ebu Daud, a u kojoj se kaže, prenosi se od Harije da je ovaj rekao, došli smo s Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem u jedno arapsko pleme. Upitali su, imate li ikakvoga lijeka? Mi imamo luda čovjeka u lancima. Doveli su ga nama i 3 dana sam nad njim učio El Fatihu ujutru i navečer, sakupljajući pljuvačku i pušući. Zatim je ozdravio. Ponudili su mi nagradu, a ja sam rekao ne. Oni su kazali, pitaj Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem, pa sam ja upitao poslanika sallallahu alaihi ve sellem, a on reče, uzmi to jer postoje oni koji zarađuju lažnom rukjom, a ti si ovo zaradio sa istinitom rukjom. Čovjek je bio izliječen i prohodao je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.